say, you talk like Osawe. Okay, Bishop said I should tell you he's doing Facebook now. If you can log in and type his name. I sent the text message to you. I was just watching him. I'm preaching Edo. Oh, you're already watching him? Okay, he's going to do a new one right now. Okay. Oh, you have been watching me? Yeah. Okay, sir. He'll talk to you later. I sure will. Okay, thanks. Okay. Yeah. So let me resume. I was watching him already. Oh, the old one. He's just doing a new one now. Go live. Okay, let me go to the new one. Okay. I think if you want, or when you want, only you go on here. That's the new one. I don't speak Benin. He's asking something. Hey, brother, what can I? Go, Go, yo. That's the old one. Okay. Try to go live. Okay. We also look about every week, may Yahweh Nanya, Iba Abuzola, every Monday, every Wednesday, every Friday, may Yahweh Facebook nya. Every Monday, Yahweh pastoral counseling. Every Wednesday, yeah, preach. He preaching Nanya. Then the Friday, may I talk do, I do history, do culture. Tell him to go live. We're still go live right now. So right now, this moment, I'm starting now. Okay, for 1 hour. It's Stevie Agawa live. Yeah, he's already online now. Okay, guys. Edo ya wabokia o wabedene uyo salubwa mawere waya nuere obokia o wabokia o eko gwadiri eme iga agwe obi edopagun abe Eko Lagos Nigeria na agu dem be no ya la ni mauna he no ya dege me ma abe wasu na Uyu salobo esese yen wakin ipon salobo ye ban be rio o wa ri jodu me wa ri e team bametin wa ya ma o wa ya ri na ugame oge edo ugame go salobo wa ja gbo nko to na nerun o no jama salobo awon o we se ye den re lori eni ma ri opa gbe ma ve de Bible ya fe be ale lo ewuna ki o gede na warrior ni ma wese nyin na banu ri ma we na wese unyin na mani e ko nyeme ko gogo e ma ya go we na na den ma go we la hod ye o tio no hwan ma ba marion ma ya ga o tio ke mata e ben ma we na o ge la marion ni ma ya ga o de mede People want to walk from over. And Jesus Christ, no young one. He said, Waboking, oh, what here about? Do what they will. You have me, I'll get the nail. You have me, I'll get the nail. Or Rebbe Chronicles, Uweha. Ou vient pas à souvenir. Chronicles no cao. Chronicles no cao. Ou vient pas à souvenir. Et Chronicles a benaya kebu. Be il est dans the Bible. Et benaya kebu. Il est dans the Bible. Wa ya no re wa bokian o. Ai le o na ga na. Na ge ni no ya o salobo a gbe ban gwan dan na. Oh. Ebe Chronicles ouwe ha ako vient pa atiese ou vient ebi kebo owe evin salobo na o why da ho wege na oyiwie David oba David na mbie na bebo na te Hebron obi na dio na Amnon
ne ahimu anoko don re obi Jezreel bia ne nupo ge ba na ga Daniel ne Abigail ibia ne nupo ge na ga Absalom ne Makaya bia ne obi ba Tama no go ba Gesho oiro wo mokuni nupo ge ne na ga Adonijah no bi Hagid ne Hagid bia ne nupo gi sana ga Shefatia ne Abital ibia ne nupo ge na ga Etriam no bi Egla o kan bia ne mo na abia ne David be go na re Hebron ibani na di oba ipe ihiyan bu kome oya wo ba ibani okay do ari Jerusalem ona be yawe upe hanya agban no yari oba Jerusalem mana bia ne David be Jerusalem ona ga Shimia ne Shobab bia ne kebe Nathan kebe Solomon Mene ne Bashaba bia ne David Bashaba bia ne David no ba Ibna kebe Lishama kebe Ahifete kebe Naga kebe Nefeg kebe Jafia kebe Lishama Eliada kebe Elifete di gbava aya hini ena emo ne oba David bie keba emo be na mata be mayewa okwa be na te Tama onu na ga moku wo ari ke hia ona ga omo ugie na bo de David bie emo ne igbakia ibiele ama eke ni ba enena mon ne David bia o no kwodi na te Bashaba wa ka bia na omoni ke iwu bo pede hin oya bagmo omoni akoni ba yo do wa ugie no re mana so pan ne abe ya na igba kan bia na ama enu ni akin mo do nya ma so lo bua na ki o no ja ma la ho ebe won na ni Matthew na owe uka na owe ibi David no ma mi anu ri e nwa na do di man ma ya revi la wo be di Jesus Christ isa wa bokian o akuna na onyo iwe mi ma we na wa ki ba la iwasu ogetene ina gwanka ena dawe omo nungweki nera dawe omo nungweki nera ruwe dawe omo nungweki nera ruwe wetubuwe dawe omo nungweki nera wetubuwe uzala no gbera na uzala no kwa gbera na ma du gie uginate Father's Day edera na dia na de no adu gie that Father's Day upupo ayawe abedu gie that Mother's Day ediye upupo ayawe o se de nadario emo ya fe yen do gbe ibokun yen do ati ye no bi abe ebokun ado ati ye no bi o ma bokun ado ata ma we
Obe edije, obe edije. Ebo omwedo, ebo omwedo gemena. Edo ati Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Okay, be so okay. Ukinogi ha. Ukinogi sa ya wo ni ori yo. O su ukinogi ha na. Uzo la no pogi ha. No kwa no pogi ha. Ado we na che edije. Edera aroye na ukinogi se. Ukinogi ha ado wo baba. Ni mate edera. E mo ya fe na biele. Ado mo kuna. Ado wa ti roma. Ado wa ti roma eke no diga ye. Kwa. Awe. Happy Father's Day, baba. Happy Father's Day. Obe edwe era. Aya tamawe obe edera. Yayi wa wewe Nigeria. Yayi wa wewe Germany. Yayi wa wewe UK, London. Yayi wa wewe Australia. Yayi wa wewe Italy. Wa wewe France. Wa wewe bodoka ya fe wota go South Africa no, Australia no, China no, wa wewe bodo. Yayi we to buwe. Wa be mu okun ya tie baba na dene. Na ya ka ban we obe ede baba. Happy Father's Day. Emi na ya be mo go ye ro ma gbe no. Abe bo mwen na ro. So pa emi ni amure no ma no ye ma. Emi ni amure na ya ri yo go ne ro ma no. Emi na ni amure magun agba ru no. Ura eviesi no. Uba oh, Happy Father's Day. Even my hair gwan kan na. O ewe mo la demban. Dawa mo nungweki nera wuwe wetubuwe. Wenoti obe edera dawa mo nungweki nera. Nunami, Happy Father's Day. Your Happy Father's Day. How true is it? Your Happy Father's Day, which you tell your father, which you call your father to say, how true is it? Do you mean it? Do you mean it? You may send a card to Baba. You may call him on phone. You may even try to do something to show him, like cook a good food or buy a bottle of wine or so for Baba. But when you say Happy Father's Day, do you mean it? Is it true? How true is it? How? Manigedo, manwe. Obe edera o. Obe dera nu wetwe. Obe edera nu wetwe baba. Be edera be oyene dene. Upupo. Obe edera nu twe. Mata noya. Gele. Mata noya. Gele. Obe dera na twe aya ri ogonira. Obe dera na twe aya ka ba woze gira gbona. Obe dera na twe aya ka ma we wo give agbon, wo ri agbon me, wo uko do salo ba ze don do mo dagbon ma ve. Obe dera nu wetwe e mata no. Obe dera nu wetwe gele no. Eben Mathieu ban wagalawe beni na ngebe no ye eben ho ban agbona agbon ke fibeleku ban agbona agbon ke toore ban agbona agbon ke le ria ban agbona agbon ke muye ke mama
Eh, baba gbona, agbon kete ne oye. Aya ke wi imamase. Ope na gbon ke wi mamase. Emi ne oye abakaga eno. Ono imamase. Oh! Maya oba e David. Oba e David. Opa o son ba don kokon bebe Israel yen kin. Le ba se ba, ona ga o ma e David nga o ma no salo boa kai we we don fi o je ri o gaje. Oba e David, ona ga o ma no salo boa kai we yan di e uni o ge yo afian gbe won ta gbona sha. Gele e Jesu Christi no be salo boa na bia no do mi ma ya fe fan wo ko no do ma ri oba o salo boa gbo agbona. Où vient, où nie, aurait David, olare. Où nie, aurait David, olare. Aga ita se ra e Joseph, ana ita se roni, ana ita se roni, ana ita se roni, aga ita se ore ne, ou do ta se gbe e David na kara. Où nie David e gele non. E ba no salo ba do la fia a gbe dan gbon. Do la mi agbon fan wo ko. Tout bon bail David non. Ben non pour conseil, ben non oui aussi c'est, ben non ça c'est, ben non le dos ça c'est, ben non beau boss. Ototo wa e o mankuya. Ototo wa e o mankuya funda e mo no biele e a Mario Vion. Oh! 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 E monde en bien là, y a mal yo wele lupo wo e David. E monde en bien là, y a mal roi. E monde en bien là, y a mal lui me David. Ma tiens e ban o, il même non bien là na bo e ni na o gie. Na bo e ni. Et David dit, au non bien les nantiers, Bathsheba, non bien les mondes, et nané, ni que il courait, dans bien les, David dit, non. Au Gunga, et y'a bien les, ben y'a bien le Gunga, et des clients, ou n'y a mon y'a au Gunga, et des clients y'a au Gunga, et des autres là y'a au Gunga. Il y a Mario Boy David, alors il n'y a pas qu'un russe, nantier Solomon. Solomon, Auguste, ana mi okpa ni ya zokpa. Ana mi okpa ni o salo ba ya to hun se David. E mo no bi ala ni ka ya fe. Gbe wa se bo. No sa do yo se bo. No fi ye ke gbe o se bo. No mo gbina jo wa o se bo. No sa go wa o se bo. No ma o sa o se bo. No fi bele ku o se bo. Unye na bagba o se bo. Iya no won ta o u te won tu sa lo gba o we man e man soberio we man e baba soberio non bien mo no bu u gban so be awo ko don bu e ke money o ban le logezia u yin me money o ma ko gezia o ta ne money la e o gezia. O salaba de babaga e money ma on salboa ya mango salboa. Yanga ke ye do ai mono dia wa dia de. Yen do ai money e ri yan se tin so wa ya na. Yen do ai money ai wo dan ye gbe ta. Yen do ai money money de bo ya so pa nda. Ge ti an tuji. We man ma video. We te bu we non ta we have na e ku we o kwia ze ba no ge baba kwia oko e David ya o no mu bi e yo do odu man no mu bi e yo de ewena no mu bi e yo do yime no gba no mu bi e yo de run no mu bi e yo de okoro no wa no mu bi e yo do gaba wo sa do bwa no mu bi e yo da bo o de esuevo Ọba gba ẹ. E mo na wa so din e ban. Ya. Na wa so din e ban. E ga David na ga ọba be Hebron. Eme han awa biele ne. Eme han ni opa Mario boy wo. Ana do ade Jerusalem.
ona do ya mo egwa igbo Jerusalem o do ni na do bi ole be no si weva ewe awa na uwe ase na do mi pa na te Solomon no ni do ri obe David na we abo wa no Saloboa ya abo wuga me no Saloboa ona vi ran yuto ona vi pokuta yuto ona vi pokiti bai ona vi amen yuto ona vi go yo ebi ya fe no Mose na ya abo wo Saloboa na go Saloboa ona vi yuto o mai ke ya bo wa ni bien wu bien fiya so pa obiere Solomon ona we we nera na ka yin ya unu Saloboa e ona kin e we nera na ka yin ya unu Saloboa e me yan we obiere ni Solomon afiko ona do bogo Saloboa ni ona tie bu ya fe ona we dia la na do gosa o ibo wa ni na ona mo ebe don wa ona tie bu ona tie oni na ni wasu ona tie abo he ona tie abe nige ona tie abe igele ona tie abe dion wa la na do gosa e de na ki owo Saloboa ni ami mi no ko e ya na gbe mene ya na die ba e mene ya na zese owo Saloboa Ozega mi tempo owo Saloboa be Jerusalem owie David na te Solomon oze hunda okay ye ku ogera okay you yime ogera okay you game ogera okay you ofion ogera okay ye die ofume ogera e moni ke ya fe e mon okparo bugie no ke ya Mario be David ye Yamari obe David here. Egbe mo be yo oyero na. Egbe mo be yo oyere do. Egbe mo be yo oyere Nigeria. Egbe mo be yo oyere Africa. Egbe mo be yo oyere Buebo. Egbe mo be yo oyere America. Egbe mo be yo oyere UK. Egbe mo be yo oyere London. Egbe mo be yo oyere South Africa. Egbe mo be yo oyere unwo tagbonya. Iya le loberiya. Iya hemeneriya. Iya nerunia. Iya saben yeri ya to izozo iya ni ya mumu ere yukoko ne baba iya ki kokere ne baba die kunda iya mu ba yo to ne baba iya so ni iya ni yo da na gba e me mo be dio iya ye ragbon iya ga ire na o se de Father's Day o be tira boku o be tira be telephone o be tira boku we Obe Father's Day, obe edera o baba, obe dera, me na no we, obe dera no we twe, vanta noa. Obe dera no twe, gele noa, waya mata, waya gele, waya mata. Uwe mwekuna, ya tera uzola. We mokuna ya tie ya toera la bieze la gesa edegbegbe ya we mokuna ya tiera okuki baba obuki okogbun okuki ya we mokuna ya tiera ya ti yue ruto e la ba to bede agbe we mokuna ya tiera ya ti yue na we de wa igwa lo ri ihe yunu yin wa igwa lo baba wa igwa lo ye Wagi hungera no ye we ugele yin re we asekenera ye we agbe to ta yo boke oru we asekenera ye we atota yo to dun su sa yon nu mo go ganyo nu sa yon ne baba londa we asekenera ye benita de yo we adigwe we la yan wa me era yan mu po na ma me we adigwe tuwe karu yabebo ne mosegbe nabegbe winagbe megogbe yusigbe tuwe ye gedegbe bodawera wale no wo bokun uyatira obedira happy Father's Day they cannot Father's Day guwe ena no we guwe gele Ematano. Obedira no wetwe, obedira happy Father's Day no wetwe. Ematano. Aoyi mambase. Aoyi na baka. Gele. Edo wenene mi gele. Ematano.
Obede edera ya suwen. Oh. Ute ta obedera ma e baba we. Ute tie iye boku nuka ma wo bedi ye. E merci, te merci vin enina re ebibian ve egehia. E merci, tiane enina re ebibian ve egehia. Enina. Nyongo, monye, ore baba, oriye, weve, na seti miotoe, ore baba, oriye, na ya nenia, na ya yobonia, na ya baenia, na ya itabani okoko, na ya kokirenia ni ade kunda, na ya baenia, na ya sayonia, na ya samenia, na ya digwenia, edegbegbe, begehia. They obey Suki, no auntie, happy Father's Day. Kara, oh, mercy, no, when none, Babawe. They are mercy working, Utea, what a second, here, Boku, who were happy Mother's Day. Kara, mercy, no one did now you who will be aware, who will you know, who was your one, who will go who were no one. Kati ye, degbegbe, nuka toye la gesan, nuka toye la bieze, nuka toye la mogun, nuka toye la basse, nuka toye la tose, nuka toye la so, nuka toye la kun, evi kevin wagi toye, uka mokun, oye degbegbe, regehia, uka ya tuye, ne, uka ya tuye babad ne, evi ya muka diabe, wari feko, Baba refugea, nous y refugea dans un yéna, Emila Maya, Emila, Assopa de Bodin, On my yaw, and what a yaw Renado, one or fear Yaway. And I marry when I name Emila, no name Emila, yet. With your Emila, my Baba, the Devender. Guahana me like another. I can hear them all me go, I ya demila, why baba. I ya demila, and I ya ye. Ute wani, I take a bemla rather, Uka mokuna yaki baba a degbe ya to a lamogu. Ya to a latose. That ya to a lagesan. That to a labieze. A degbe. Uri ma where any nango baba, ego every mumu. Men han wevan so na ya to baba na ya seke don ye na ya vanwae na ya toe na ya die bae dem whether we dey ba so when ya dey dem ni baba ba we baba we tu e mem no to ba wa die dem ni ba o bo so wa di go na igo ye ka yin gwa lo we ma o ni baba mi upoho o wa la u seke de baba ye de korie ro yi ati ro reko de patakot ri ro yi we ati ro patakot we yi mi baba a o uke ha uke ne uke ha ugbe so po ho osaga Irie David eyan ra o Irie David eyan ra o oba ni an ra kin be gwa ami Irie David good gwan ami Irie David good zio Ami vie David ge ohun. Ami vie David ni asajo ni wan. Ami vie David ni mu ebe ni wan va. Ami vie David ni akuro ni na we jon la. Ni an do bi mi oba. Ami vie David na so o e no wan bo, no so no wan bo so se e ke do die. E vie David ni an bu se e ri ami atie na ge ohun. E ri ami atie na ge ohun. Eri man ribie de soye. E baba ye wa pa gbogbo na ya mu wa ekin. Hey! Wa ge wa ni biedo. E baba ye pa wo. Wa ya mu wa ekin. Wa ya mu gbe ekin. Wa ya mu to ekin. Eri ya fe de baba yo fo wu, no yo fo lo, no yo fo gbe, no yo fo he. Wa mu na ekin, mu make na amigo. Ndai wini go so bwiwa ne bu e wa so o
ọkpanatị Absalom eobewu ọdọ ngwe egwuare baba na yin awa fiabo oge David ka egwuare David na awa fie so ni ebo yin bi aven ni no be ogin e ma so do agien ma so do atuen e bi ebo dan we ejo ire bo na we mata Absalom na wi awa we ọdọ ngele mi ma so igugwa e ba so na we gele ye ho den tayi wa ne ma ma no wegbe no ga ebo wa ri mienwa e ba so na we ye ho den tayi evi dan o ya be en ke mi dan o bi oba na we na fie gwa ni be aka jan ka bi se be gwa ira ai do agien gele oto we na oto gba na bi yoko na ka we anya no David zebe ba na we o dan si an so do ye na moko ge ye be amen yoko ibi yoko o ya ben yoko anan tsangbina yang gbina obona da odan wuyo Absalom odan yu khio e David no ba no mo saloboa e de na gbi agba Solomon wa da taba wi agba Absalom no bi e obe ye vieyo obe ye vie dan Solomon na yin wa wo wa banse yin wa wo wa manse no bi na wa wu yin o nda mo ni o ti gbagbagba bodaku emi bunoria ema kema bodaku o vie digoki o vie doki o vie odonwoki o vie nogoki ema no kema no bodaku emi no bunaria ona yo by David we no wan no kioma ona ya vie ameve na no yuto ahem o me na ho why me wan o me na ho Absalom kwa we ni opa na weti Adonija oba David bo we to obi pe na we Solomon o ki an di ku ekete o be Jerusalem obi oba Israel obi na te Solomon ena ona ti oboni no fure no fure no sabayin ro Obani Solomon owo yan igi o ma ye da ewu obi na ti Adonija ona we esi ayen igi ma ona wa sun akon ona wa sun amu ibeliku ona wa sun isi o wa ni o to ona ya kun ona yu kun to ya Adonija eri ma ta ni lebo eri angele be kwa ena ma Adonija ena fian hu fo a nda modan yakun Belio, yepa, eva, ha, ne. No bandi obey David. Ne David. Ne sa menye David to ze. I don't want no some you want to. I saw me, I have to again that some yo, I did back quickly yo, and hand do aquare. Where he has joy of an Tony, or off will be no money. The woman sa me yo, no do azoy, or a ball of an Anzoini. Ute wari yo bana so pa ri yo bo o ba lo si yo egbe ibi David mara mo no samen yo wan to ze ya mara mo no samen ye ri to ze mo be yo ru won tagbon ya re ya do ati happy Father's Day e me na no wewe happy Father's Day obedira obedira no to mata no a obedira no to gelegele no a ono Messi eni nawe oge baba aya won oni nawe baba ni o le lo wa ebi bian no bi okon ne de la ga obi edigu okon ne la ga fi yo talugbo okon de la ga die ye okon fon gbale o ma no de mu Roma ebi na un Roma ya un Roma uga e wa me ni no baba ni be o ri omo we be ge ya e u pa mu po oge obed edera e u pa mu po oge abi Father's Day o e yo oge de gbegbe wa nwin na bedo e ra na aredo wa kingu na de mu dia no we do tu baba na we baba do mo baba okan we o ga van ye o ga yo labi eze e banki ngunade
era obokia be we na ye o wo mu uke ari ogugwe uya ada wa Messi unyi Messi aya we dagbegbe Messi unyi Messi aya we dagbegbe mami Messi unyi Messi aya we dagbegbe ewu pabuki dagbegbe sedra unyi Messi ni odi ema Bueno, vemos un investigar, yo vemos un investigar, vamos a ver, hoy mi viejo so, una etuina, y un sati, ya sati con ya mawe. Ya ti con ya mawe, ya mawe, ni andia no to ma be, no pugo pardon rien no nega des fois. Of your boy, of your yakpo. Oh! Go bien doki. Ou go bien doki. E do no sale bo munyi mena. Edo salba marina, edo salba mu dagbona, edo salba ma ewi ke imi gate. We go be doki, uyi won pa ebe ro na ya giewe we no ma. Uyi we si ya ma Messi, owo Messi, osilagbada we wa dage we obenu we ya fe, benu ya tan, benu ya digba, ara do ari ogodera. Ejo ma no. We di ogo na ruwe na ka ene. Uwa mo na setin tutie ai dagewe. Uwa mo na setin ge hu oyo. Uwa mo na setin no ewi o ai mi. Uwa mo na setin de ru na oi mi ego. Uwa mo na setin total gugwa. Uwa mo na setin ti pitan ma oyo. Oh! Ami Messi. Ave mi amodan. Come. Iri owa no. Bagbon na. That money ma ta do be. Amian Messi ave mi amodan. Iri ono. De nu working nera kebi yuwe. De nu working nera kebi yuwe. Amian Messi ave mi amodan. De nu working nera kebi yuwe. We to boy. We don't know we don't let ye keku. We don't to ta yu moto. We no kwe yuga. We no loko ke. We no raka, we no do yikan, we no to hoge, we don't fibe le coup. De nous we ki o Messi no omodan. E mon de David Biele. E medan obun se wo. E mondan obun se wo. Me be on wa ta o. Me be on be ni wa so we ta we. E Messi. Ori bi ebi ko na. Boya ye he de bi ko na ebi ko na ndo wa bi ele. Ewu. Oyi mana do aka na. Ewu. Ogi mana do aka na. Oyi boge David. Messi. Oyi bi ebi ko na. Ebi ko e abia ibo. O salo ba no yo ko be edo ise. Salo ba yo ko be do ise. Salo ba yo ko be do ise. Wa ya ge Messi obi ebi ko na. Runda bene bi David ye rien ye. Emotional do ki no fibeleku. Emotional do ki no tohoge. Emotional do ki no ra. Emotional do ki no gbeviru. Emotional aigba kuyan. Emi kemi no aka yin abo. Emi kemi no aka yin abo. Wa we ni aya vi ere. Egigba. Usu bi David. Eso na mo odun tiyan obi ehin ahu bo. Eyo wa do. Nante am no ona amobi obiera wera na te tama ona amwe ho
Obi yetama na Absalom na so neba ona bue botionre na botionre ona gbopani Amnon ni ona gbe nudo ko no okay ke ire yan no vele kwa bedegi ipade yan vele kwa yan me garufin amayin henia e bon David bien nyon amayin henia yan vele kwa no ke lo borpa e baba ke biye no redo oredo yan biele mo na gba o yan na die ba ni yan na ru ewe ambe yan de yan Yesuku aga emi baba pa aga emi yeye pa aga yemi wie baba yeye pa aga yemi wie aga yemi aga ebion ya tayi aga yemi ya maemi aga yemi ya no emi obo aga yemi ya do tebanta aga yemi ya do bo yen aga yemi ya do ibi egbe aga yemi ya na etutia aga yemi ya na mi ya uwa na me ya uwa wete ka wera wera sinu we wete ka wo piani o kagbe owo kagbe nu ore sinu we wete ka wo tiera o era o tiera ore sinu we ka die gbuwe ladian na mairi we ka die gbuwe ladian na kokoro we ka die gbuwe ladian na gyoda gboma we we ka die gbuwe ladian na nene we we ka die gbuwe ladian na mi tota na nguri ba we ka die gbuwe ladian na tota na gbadie danyon we ka die gbuwe ladian na tota na gbaziyo we ka die gbuwe ladian na tota na gba tenegbe we ma we ebia bu maso ya wa mi ni wa no tevanta ma ya ye van wa ya mi ni wa no ogu da gbon ma ya ile ke no o wa ko bode ya wa lo bon pa ya we na be do tobe ma ya nda ya ho no wa ko van temi na ga o ma ya ho no wa ko van go da gbon ma ya ho no wa ko van tevanta ma ya ho no wa ko van gunya we mi na do mi ke ni ama na wese na do mi bie bi ni alakia na do dage oruko ni aye na do dage mambase ni aye na do dage ya do alene era ya do alene etiera ya do alene ye ya do alene etinye eri ate pa ayi mi ama igbe ti an pa ne owo ni da do kyonge Happy Father's Day in Weta. Happy Father's Day in Weta. Mata Noah. Your birthday, Happy Father's Day in Weta. How true is it? Do you really mean it? Get data in Weta. Mata Noah. We're getting more. Your birthday in Weta. Mata Noah. Gele Noah. Okay, I'm living. So le bois no doit. Agbono yene ma. Ebino bu ya vie kokoyo. Na we na me Mother's Day, na we na me Father's Day. Na me DJ, na we na de ha. We so we yo ne yi ma re we e ma ye gbi ma. E ma to bi ma ga di agbona. Mama ya den era wa ne kwe ekwima. Kira wa ki ye ma ne kwima mama on ma reba. Udori ma ige ma ragbon. Ma we ragbon mama ke na la mama obera mama obiye mama ka na ri ba mama ka na wame. Eri ma bi ma e okuki ma yana mama dagbon. Yana sa me kwima yana ri ba ni ma. Sa yana dori ma ye owi we na rite esuku igo do to igo nukun e yan ze ma ya webe ma webe ni na ma na do kin no wan ma do kin gipa ma do ri oku ma do abiele ma ne bu evineri ma yi ma ya mama mi no ma
Maita Miamia. Ebony Boom be built there, Saloboa. If you David, no back and I be built there. The guy Solomon. Am I right at it? No Saloboa no go do 2 years than that. If you do have a fair, a babaye, no be a lejabon. La way eggy ke din abia. Eggy ke din abia. Eggy an ken on bakokan. E bien ya fait dans enveloppe wagmo don dogo. Gi an yere era no bien. Gi an yere iye no bien. Eresi iyesi o ya we wan. La hori yetin ma be eresi, ma be iyesi ne mon ma bien. La wo o dagmo na ge fure ni mala. Ejagbon sima odi eke. Ejagbon bibi bande. Ejagbon kikima. Agbonu yimu ni ma ya fe ejagbon kekima bo ejagbon bi ma fo awo. Rio boba o. Yo fure ni ma o, ya fiangbe ni ma Saloboa. Imi ane do wa do we mata. Ni mami obe baba, mami obe yeye. Ma do wa do no wo bo. E do no gwa we wiesi. E do no ya fiangbe no wa. E do na ho dan sike. E do na ho na yin. E do no enegbe. E do na emi baba mo emi yeye ria. Saloboa la ho mi do fan. La ho mi do fan. La ho mi do fan. Ok que are na do we do kodie ke na do agwa le da mari mi do eu Saloboa ndazi. La ho wo. Mi ma modia. Gi ma we yo to. Gi ma enegbe. Na mi wa fiangbe we de ogumaro. Afiangbe we ni ga ire ma we yo bono mamwe e ne kwara kwa. Yo ko wan bo wan o. Ma ga o we de demede. Enu Jesu Christi no nyama. Isa ofun banu nyama Saloboa oguwaro. Isa wa ya no re na wa wese. So ba fiang bu wa ya fe. Ya ekena gbe hie yi okuna wo pian o. Na ta na no me kida bu e ma ya fe no wiro kun we na. Ekeni agben demi ji o ya pian na mi we ugele uyobo uri yobo we mueve e mi ere Donatana. E subscribe onu mueve na gben amove yi. Uwe pian na me wegele de baba no ya yi we even do na ata na ge gwi na tinge fuima wa ko yo ni ma hon wo ge do vidian okonkan o wala ho wa ge do wi wa ge do zaga ma ya mo wa ededevende ma ya ma ebu ededevende o kwa kun o kokin wa be gwan yo wa be tunyime no mama wa siebo koko wa du kono ma wa du kesi wa head the bako down wa jagbon mu ma mi ma ebo ma wa la ho wa jo hamu wa temanta gebo de wa we do mu leketin gabo president of Nigeria de we do mu leketin edo akugbe edo mo fi pa edo si yo pa edo ya fefefe edo ne bini edo ne san edo ne ubo edo ne shekiri edo ne wan edo ne akoko edo ni soko edo ne ope edo ni shekiri edo nu zon edo bun wa ne begbe ibi edo ne bo men wa ge wan no begbe o we an here do o baba do we tendo we yedo obe ki yakwe ma ando toge are oge do ugbo na gbe na yari ba edi ba onu amaye tafo ando na go dawo what get tweeting ya fem wa mi wedo umedede wa mi wedo to 7 who's there do ya to good morning o yire good morning ko bi rame ko bi yeme obo we de won wo labato de ma de won we obo we medede wa me ba ifia no wa bi
wa ma nyo sa no ma bi hibo wa ja hu emegbe wa ja hu emegbe wa ja ye ekono manyi kegbe wa ja si kegbe edo ebodike ya soda o na o ya fian ko da o na o ebonike ya fian ko da o na wa ji ma hu emegbe wa ji ma si koko wa ji ma du ko ri ma no ri ma be totonre no ri ma be moa wa bi ele bagbe ajo hem mo na bie amuwa wa bi ele bagbe me David omuge atikawo na don be lo yo ama teni wa we ra ho na we yan ye bishop watan bishop watan o ma we no bie ma wo nu ya da yan ma wo nu ya ra ma wo nu ya do yi na biele oni o no ka sa ba ka ma ne wa na gbo do ma ya wo ma kian ma ya mo okay alamoge o ko na die odo na wa wa kana wa bi ele bagbe ni ma bi buyo bo do keki ma fu abedo aga ni e bo do ki yo bere o ibu sebedo awa ha ni e bo do ki ere o yo bere o do yan wa de baba body ma awa ha ni e bo do ki o wo bi yo bere o do yan wa ni je bi ma awa anya ga bo don ki obere oido odo mo o wa e mai mu keno era e ke na mo baba yi e ke na mo ye yi bo ya mi anpa ai ke na ra awa o obian ya do ai to ge do fu e do pa akọ anana kiri mai ti to mai ti pe so bo a ye ti ma ya dolo ge do yi abe me dan dolo yi se wa koyo wa bo wa o ogun do e bon ya fe wa yo bo ra ya hu me wa mo e mo wa bi ele wa mu ya dede wa am ti si do niya ya wa azedo ni ma we ma na kere we ma gbon na bi ama na ga do ge wi ke nu ke da gbon yo to no ge do ge wi unyin me no ma no ge do ge wi wa ki on we o aseti sodian bo ya fe wa ya we se wa no re so agba wo wa no wa o wa be ama ko wa ke bude ededebende o den file popo yo wa we se popo wa file yo ni o ya ri jodo ni ma e ke nana we na subscribe o ma ye gba wa ka me bo ni an ya subscribe no be gba na be ya kore do yo no be mu leketi wala ho ibe do ni me resource ya ibe do me wa resource ya na do gbon amoeve ogbera bu na gwalo o se gbo iva ibe do ni me be bu na ya na do gbon boyo ai be ke na gbon na ni yi abe yi go we so pan agun he gbon ni yo we iyo boyo subscribe ora manu wa o ora manu ma ya fe Wakio we. Obian here do. Bye bye.